medalyalar, bir sürünler, sögülüye gir, adı sirkini ver, sirkühünün eriner ucar alak doğ, alağın salgıdını çadar sideri, sittermeden sorgu sinestin sana kendini. Sittermeden sorgu sinestin sana kendini. Sinali bebeği, erger bebeği, ayz kadın süzer bebeği. Здравствуйте. Раз. Тёке хеннен күнү доттор. Тохунум бар. Здоровый хайдагай. Яхка. Здравогарон. Тохсонум бар. Багаха интернет бит олысмыкта ата. Тебин аришин буларыны. Багаха бак. Табат здоровья шей баланы. Багаха сибас башша мактаб да. Чабата кастенис тахпитне карда харбу буда. Багаха лекенне уже расилком гүлүчүгөнөрө билдирет. Алыхин кехенге фир хатаматага алыхин токтопопут аны бүгүнгө көрбүппүт. Бүгүн баланы Василий Леонов каттакапсетехпит. Адаптивный центр старший тренерин кытты. Чепчик атлетикага, да? Билим бәтеттен тахпыт. Скайпка билигенерие. Онна капсетене хагалыхпыт. Ча, погнали. Дера. Эриен сайбыппа. Алло. Алло. Вася, здорово. Привет. Что-то хиллевин демин? Ага. Так, блин, экран хоббохпут. Так, bu бисенка бихин. Hillerin de var mı? Hiller aha. Sibas üçügey. Hangan üçüddeki hiller. Bagaha Vasilyevdin kapsatani hemmit. Sibas bit gülüşegenen toqtas bit filbitu onda bugün gün kördü. Da bugün tan bagaha kapsat bitin kırta qatılan kılgastık de. Kılgastık ola kılgastık diye manlı вопрос по обрамнятым. Onun bastan Vasilyevdin bank tuskanan kırta kapsiginde. Уже барды бит да? Ага, уже барда Бусюрбек кихи уже эфирге кирдилер. Короллар мен пока кепси берем арман рассылкаланка бе. Ага. WhatsApp-ка ген. Так, ча. Такунди карачылабдер багдер привет. Мен Василий Леонов-темен, мен балана сахасерен адаптивный спорттун, оны физкультурадын кейинин Чепчик атлетика тренеровын. Адаптивный спорттен иммелтер спорттара тақабайттаққа. Это паралимпийский виды спорта, он сурдлимпийский. Сурдлимпийский истебет чонга, паралимпийский ден илейте даға өддер жонлар, он қарақтарынан мөлтіқ көрбет жонлар, он интеллегінен әме қаншықтақ жонлар. Курстайлар паралимпиада. Оны яна сурдалип эна да тоқтени? Мен бала легкая атлетиканы сүйрүнү жартыбын. То сүйрүрө болду. Станыны, онысы паралимпийский көрүнгө опсенен метательный видтер. Легкая атлетика метательный видтера. Толкание ядра, метание диска, метание копья, метание клаба инден бар. Тоқтар мандык структураң уруккара чана адаптивный центр денде.
Экини боллаганы билеген базируется Самородокка. самородокка базируется гэнэ. Чаманнык хардангалар тахаран көрөк канны адаптивный сурдолимпийский отдел туспа, вона паралимпийский отдел ми туспа денде. Кайыска? Тубелерин истеригер оннук. Сурдолимпиада ден туспа олимпиада. Кини боллана олимпиада болбут хылыттан 1 жыл боланман болар. Колубура сүбе 1 жылга болар Италияга. Сурдолимпийские игры. Ол үніне 12 жыллака олимпиада болбута, онна паралимпиада Лондонга, онна 13 жыллака Софияга, Болгарияга болбут. Оннук же 16-га Рио, 17-га Эме Софияга болбута, билин Италияга болар. Колубура. Анна перебивайды мере сана күйгөр көрбүтүн бир олгутун дебиттер. Анисимов Никифор ден ол көстүбүтэ. Еще бай сюжет бөлүмдөрүн ВКлар. Менеме көрүнөс бүтүн байлак кырдык. НВК онда техникум интернат. Касылактын үлелиген дебиттер. Мен боллан 2-тыгынча 14 жыллактан үлелигин. Арылыгыттан, центр арылыгыттан. Ол неттон вообще капсатакка бәм тугунан капсатыс битим да. Бәм горны лухта төрттәкпин, маганы нәһилегитте. Орто сурттен. Олова бөлүдеке барынстакка. Онна 2-тыгынча 11 жыллакка бу егу килербер Василий однокурсниген болар. Bir агабыта бепетевкиге. Бастан егуте кире битер, антон битер суфу болбута. Физкультура у нас спорт института. Группан кимненете? ТСПВ. Мене ТСПА. Так себе поступил день. Понятно. Технология спортивной подготовки, они не дегиджаят. Он 2-тыгынча 13 жылга Ассоциация спорта инвалидов тентерилде килбитин, Он билин Федерация по адаптивным видам спорта ден болгон. Федерация бар дие. Кими президент? Дегтярев Николай Николаевич. Он генеральный директор Давыдов Петр Николаевич. Дегтярев Николай Николаевич. Билдим, Билеч калахте. Тух тенжпен. Во ассоциация кирербер Петр Николаевич үләгыл бұта. Меген. Кені оллағына бара білерге болуды. Россия үтөләк тренері, Хақайрын үтөләк тренері, Владимир Балнес личный тренері. Ейтен ағатан тағар бұд кейті Петр Николаевич болыр. Кенеп то меген өрепті. Башы бұл адаптивный спорттен тугун, адаптивный спорт қайдағын, қайдоққа класстарга рахсалларын тоқтарын ең понятиятын кене заложигынан бұл старт берен бұл қолығыра бұл білейін лейден. Та білген дағаны көрдіққа әлбәқ бұл республикаға топовай мастер директор многоборыстары кен жеріктігі жақылары Владимир Никитин, кім аттық қабей? Владимир Федоров. Владимир Федоров. Дмитрий Попов. Дмитрий Попов. Эрчим Бапағайын деп көрдіктер. Бұл вопростар гытын үші бәттік бұхыр яғат, бағалыста хөдіне көрейінен мен баланна манна кумағаға хұрнуын ебіне. Антон білен Василийдің манны капстан стақпытайы еті деке кәлләқ бітіне вопростар гытын етіғам. Бағалыста Иван Алексеев үші вопростар етіған не көрейініс. Дәші. Антон ча бітерден, кемеға үлілі кейден, пәтірді бұғыдап үңірен үлілті кейді. Оны қайда қағалатығыны? Тамбастан тугу хаятамды. Мен ақ специалигінен келдім, тренерінің бұда. Күріқтегі тәриятчы, мероприятие тәриятчынан ең. Оны күнағыр тақпытына күріқтегі олар деділер. Бері Петровна Душкевич, оны өсі халаян олар очыларға еккен халаялар. Күріқтегі олар деділер, Всероссийская спартакиада детей инвалидов по спорту лиц поражения опорно двигательного аппарата. Паралимпийской көрінгі. Но сүйрүү бар дейтілер. Васян сүйрүккі мытта. Давай сүйрүүні жарықта олаттыры Леняны. Очыларға Леонид Душкевич. Білеген кені спортмастергер кандидат Россия оғыларға болуды. Молодежкаға Россия 13 төгілдер чемпионы білеген. Бұл жар картинатын көддері отыру бұл.
Ага. Леонид Душкевичтен. Ага, төтөрүлдүм. Эхде бакырдык. Все. Онна Леня бар детлер, Леняның жарықтамайын ден сүйіп детлер. Мгм. Че давайте дем болуд, ол кетейінше 13 жығылға, ол жығылға. Онна ағаяқ 3 үйіңін барына ол әттілер, онна барағат детлер. Че давайте ден жарықтан көрем ден жомын стадионға ыңыртатым. Онна очыларға адаптивный спорт дені қолыбыра хақайры башы стадионларға, тренажерный залларға, онна bu invalidtaq jonlar başı hicvattırdı. Даже. Ол икkinchi 13 сылғы бұл ханан көдөққа чугасти. Мгм. Но манежка имбидеки его, это точно. Стадионга. Оны стадионга бихи ЮНЕСКО калбиппит. Хайын жон бәя жарқына хаджарыта. Мгм. Оны тиер бір тоқ бұллар. Тренердан ең көрбедақ ки хаджар бұлларны, қағандағаны. Тем более бұл дұрубетер қачықтақ жонлары. Мгм. Он вошел охпор ол ассоциацияға келе, ассоциация спорта инвалидов келеменіне бұл инвалидтар жонлары қарақтан көрбедақ, тутан қалан көрбедақ кейеді. Оны тейін экспромтам кәләскілер олаттары көрі, қаян, тоқ қарақсарын ең уже өйдеқ сұбытым, түргенник, олынақ сұбытым. Оны тін Леня, ол Ленялағы тәтейді бейт. Леням болағына бәйтін рыта дыцпы, детский центральный параличтің. Дыцпы еңін, дыцпы өрі опсының араға, оныры бұлыға. Дыцпы ата бір, өрітін ата. Но дыцпылақ кей олық башы олар сытар кәләскеға олар көйен ағаватта болуын. Или бұл бейі бәйіп күрдік спокойно қамы жені. Біле невооруженным глазом девкерлы кей көрім бейбәккіна. Он Леня вот қамар, мәне кей көрдіғіне білбәті болу дені. Координацияда мөлтіқ билбет упражненияларының орта тоққайын қайыр білі хадават. Онны канан манежка тейді, стадионға кәлдебет, оны жонларбын разминкалаттын хағалан әбдақпыны жонларын қаддар қамсын алдар. Оны қада-қадағын жетарым де. Оны көбіста ханақ күрдік болды мара, жонлар қаддар оны көрер күрдіктір. Қада-қада жонлар кәлбеттері енді. Ладно енді етім, жарықты ғырттым. Разминкалаттым, сүйді сүйділер жонларым. Сүйділер кәлем баран беговое упражнение оңыр олыпты. Оны қағанда оңыттырым көріліп бінеме. Оны бәйім сүйрі әджіппінен бәйім оғы әджен сүйрі әрдім. Содан студенный әджен баскетболу рейн болдым. Бәйім болағына колесап дүндір сейшкі әтчілі өтір. Колесап атыр бір тренер болды әде? Ага. Леонтьева Натальяны ең жарықтан ең тағарбыки. Наташа білейін Россия чемпионкты бола жүті бұғырын бұйыл 3 месті болды да. Жонлық. Онна жарықтына жамытты дисциплина өтейін олығы шөй еті барды. Тетірәттер бет, дневник самоконтроля ең бәуті бәрді. Он тұқаларым білейін да балар. Оны ең көрем барам мұнша мандық жарықтым, жомын дем балан бәу болан тейбітім. Беговой упражнение оңыттырар күмітім жоным башы атағатыр. Оңыттырым көрем, бәйім көддірім, мандық күнім жондырым бала башы әтіргідлі қалланы да хайға жалы. Оны оның орағыр тоқтық неме жондар әңгін арастан неме көрінді. Деймедім. Ладно, чё с ним? У каждого свои тоқтыдақ бітті. Цели. Онда сетие инче жондар бун оқтығатындар ден тута инче беговой упражнение орда туот. Бег с высоким подниманием бедра, захлёст назад и онлық. Все. Онлық оңырдуот, чанлық жарқынан хағалатуот. Антон Юсинан уже хин уже Леня. Леня ол Нинати Петр Николаевич Давыдовка пауэрлифтингнан жарқынан жібірді. Олен хин физической данные бары еще. Дети Азии призер да жібірді все. Пауэрлифтингна. Оны ол сүйрігі Ленні барабылыққа дені жабар бұппыт. Оны Юсинан күріқтігі барды бұд. Леняға бәйім тайсылын кетерден енже. Кейім
Дети Азии формалах, саха, индиннах, тофтах. Спортсменер будут полууча. Онна айнатут, очолорга мин сахам кахай сүйдбе, үйім болора. Сүйдбек кеметелі. Сэ, онна Москваға қанда хыжаликпин, аны тура. Бастакы дие. Бастакы Ага, сыри, он бастакы командировка, эсэ бастакы бу паралимпийска көрүнгөнөн күрөктө хабарани ха. Аны Эсэ бастакы тренер дихи жан. Гузев партини пат. Аны жа Москваға қайда хыжырбын Жоннорбун кытта, маалын кытта, керекемин кытта, энжо жөлбүде ырытыстуу тәддеттен булан бегон оһунну мен ара телефонун батарея толара аллагана кумахыга көрөм, камнык метронан камна барарбын, онто камна тиербин инде. Долгую анын айынан тибиппит, онна корок куртей палан Новочебоксарск корка болар. Онна тийдибит, онна Лёняны бәем сүйрербер холбура средний, онна ухун дистанция үйрерди. Болтара, 3-5 инде. Онна бәем ме Лёняны среднийге белемнет. Средний баллар это 400, онна 600 бар эти. Лёня басыбыта, онна бир Гоша ден бар эти. Гоша бут 6 онна хүрбите. Оны күтке Лёня бут 400-ке, онна 600-ке хүрбите. Онна кийен 600 метрага Лёня забегар басты кәлбите. Онна клағынан кыра болан, анараңы ол Лёня кәнттен кәлем барын кәлбите. Клағынан ден боланы бі адаптивный спортка функциональная классификация ден бар. Билкул олох мертак, онтон ари дагана нормальный ки кахин теңнягин деп көрдүктө. Во, эти функциональная классификация ден опсенен паралимпийская ню принципа соревнования в равных возможностях. Тең условия күрөхтеги дем болду. Ол тең условияны оңорору бу күрөхтегинине колбура тустуга взвешивание им болар, мандатка им боларди. Онну курдук бияха классификация ден. Классификация. Кас классификация карарлары? Спортсмендерге класс бередилер, онна колбура кас бидди ыры барта тең ырылак жоннор бебелерин кытта күрөхтегектактыр. Колбура борстойду текка бихи элита хок кихини онна атага хок кихини би дорожкага стартка турарма сүйттак битне ким кайыры колбура. Тоннук бу. Элита хок катага бар кайыры. Привет, Зинч. Ол оннук болбатын ден элита хоктар колбура элита хоктар кытта, атага хоктар кытта. Онна Лёнялах дед дцпнын ыджар жоннор бебелерин кытта күрөхтейлер дцплахтар кытта ме. Сөп дцп болланы кылаха өссөраксар били эпитин курдук ыры ата бир онну бете арасара хаддага ыры болан. Антон эти класстары ким установкалары? Эрдеттен заявкага касары ыйынниттен ду или күрөхтеги болар эгер бир күнүнүнө ол бартан установкаларды. Заявка беребит, амбастан на классификацию ден. Туспа судьялар курдуктар, олар туспа мероприятие паттабашы. Судьи классификаторы ден. Онна кинерге заявка береген, онна күрөхтегинине мандат болар күнүгер асыр дерде классификация болар. Параллельно мандатка болар. Онна по списку регион барта келен классификация ахар, онна клаха аскучонноргар колбура именной заявкага классификатор подпейин бишайтын турора. Очана бир күнүнүнө битти. Онна ол класс олаган, он классификация боллана спортивный специалист бар болар. Доктор перебивай демире, ондан колбура классификацияны кайдак бахаралар? ДЦП-га колбура кийини тугунар арар болактарына задание толоттурар көрдүлөр да? Тест. Били тох курдук. Тест ин толоттуралар. На барта касыры айы барта араханай тохтар упражнениялар. ДЦП-га колбура менеме бэм классификатор бу. Үйренен Москвага тиен үйренмитим классификатор национального уровня деми. Россияга ме классификаторды жибитим. Онна хакайригара ме күрөхтегитим бартын мен классифицируйдугун колбура спортсмендер бутун. Онна классификацияга тийдек битне колбура
спортивный классификатор бар болар, онна медицинскай. Он медицинскай документтарга ниже тиягын, онна тиеңгин берем баран спортивный классификатор упражнениялар оңоттурган көрөр. Ол бара барга бу палец, нос, биле сүйден көрөр, станаран көрөр, приседаниялатан көддөрөр, мячиктери каптаран, оннук маннык тыйттаран ийин көрөр. Тугун берер келиш. Моторикатын. Ага, моторикатын, координациятын, онна хытерен эре бычыңнарын тыйтагын, ол бара бычыңа спастикалакту, хокту, бычыңа тонустакту, канан тонустагын, канан кене сүйөгөр контрактуралакту, хокту, канан камсыры, камсаалаты. Бу бычыңа мышечный силатын эме берер келеген колбара. Бу бычыңа үлелирду, хокту ден бали кене арасы түттен тардан көрдөккө, бу бычың напрягайся генерал чувствуданар ди. Onu kini onu tutan kaba körö берер келебит. Олора. Башы туга япатты. Хылы мероприятие өтте. Олора тустугин кене кире булаканатан медицинский онна жери битардар ди. Яхан туран баран. Он тукайча буквально 3 минут генлары болду ди. Антон очарат нахпатакка. Антон маны бикини төхөр көрө готы. Кас минута барар битейне. В основном хамы гунти дыцпалары көрөлөр. Он шейно-спинномозговой травмалах чунару, были мышечная сила определяет бирке. Он бирке хотя порядка, олох классификатордар бу куллан кирен бардактарына, бу кинега отут 6 кылаа беребитту, отут 5 кылаа беребитту ден колбура вопростах болдур, били өрөтүттөн. Онда ме айбитесиң отурулар. Ага. Он дөлбек упражнение ороллар, он нача правила бар международный, научил тылгаме перевод таммыт. Ол onun көрөн бу пунга кине бумантета хактибехер, полура атаксия бар, атетоз бар, гипертонус бачча баллах, координацията буманнык, инден бачча балга ден бараннар общий балынан полура класста харална. Антонес көтөн бүкүрөк теге сертификат классификацияны харттыгыт. Антон анысы күрөк теге ме хаттан да. Россия хине оголордо толора хастарын толуктаргар дылы пересмотр дем. Класс, статус класса дем болар, Статус пересмотра постоянный, он на not eligible ден не соответствует. Он на Россия хине постоянный класс уллаккана уже коловра аспакын. Россия не акурахтейлерген. То международный гатидаккана, международный класс эме постоянно иллын, бидде иллын даны, бравла лурьер дылы. Сеп. Хорошо идет, ма. Вот. Чона, ол классификацияң постоянно бравла лурьер. Он то бравла төхөрүлөр еху он себе. Бесиген хыл болун септу? Болун хеп, Бир фотограф. Iki тегинче 13 сыллакка Лёня классификацияландаргар классификацияга эти моториканы, координацияны иңин улханы көрбөттөр этеди ЦПга. Арага классификатордар бүтө мөлтөктөрү болу үшүдүк. Бу международный правилын тылбастабаккалар билбекке жибуттары болуун хепту кайдакту. Биллионявыт моториката координацията олох мөлтөк болура. Но бучиңнарын бу маннык тыйтан көрдөккө ДЦПлах кейк илите бу маны тардыктагы инче биле гипертонустакчынна. Правосторонняя параплегия, левосторонний парапарез, иннем ырылар болалар. Он туката бу Леонину маны илитин камыстан көрөллөр, оннук жатагын камыстан көрөллөр, он туката боско жер курдук арай. Тыйтан көрдөктөрүнө. Онна кийбит үшөй батта индилер. Максимум 38 береклине, хамы үшөй кылаа дилер. Онна мен бәм башы билбеппим классификация тугары лехиле тыгны турум онна тиен бәм даганы. Шеп баха хорошо деп баран класс, потом 38-й лам баран крохтая сапати 38-га. Билеген колобра мен уже бәм опыттах боламын. Эти күстах сана деңгети Никифору көддөрөллөргөр Никифор Анисимов 36-й класста кине колобра, Лёня 38-й. Эме жиңинен состояниятын Лёня курдук ровно. Были координацията и нарушена и то. Но Никифорга ме оту таксыгы берер гымыттарын мен протестамын турорсын главный классификаторга тиен.
пересмотрдатан главный классификатордар гитте бәби көрөммит международный классификатор Сладкова дем бар, международный статуста. Мгм. Ол жеше көрөм баран, сөп 36-й әнхеп кетаган Васидин 36-й түттөрү биттер, 38-й имберәргә биттер. Отунна бәйте ме подводный камень рейнер бахтар. 38-й бере хатавыт классификатор бәйте ме тренер это. Онна бәйтин уолун кытта бейни кифар бу кырыктар бола албыта. Онна кален 38-й бере хатавыта. Онда көрдүкчө. Тохтара ме бахтар. Танта кайда курактастыгет. Классификацияны асты үтчә хаңарын бу кепсәти. Классификация. Мохан тема олиһен. Разы баасасты калан теманы. Лёня сүрдә, онна ол забегар бастыгы келер, холубра, онна 38-й класстағы бастыгы келер, онна 35-й класста. Клаға сыпарата кыра оллағына, олата поражението лахан дем, смысла. Кене отук 5 тем боллағына, олата кене бұдан лахан поражениялар. Онна береметнен Леонеттен мөлтөх келер, но ол кенлер объединенный класска үйрелер, 35-38 бары битге күріқтәйлер. Жеңінен туспа болуқта. Оны оғылар күріқтәйлері болан қолбауыттыра. Онна бал тағарылар, очко, коэффициент. Біле пауэрлифтингейн коэффициент тағарылар деп весовым категориям абсолютныйга. Жыра яғын боллаққына. Баға яғын. Баға яғын деп күрдік. Кене ме оныраңы ол қылаға кыра болан, кыра яғын деп күрдік. Ошкотнан бағыян бейні көйттер. Ну, Леонет кис болуд, ағыз сүйіске. Хоуден уру эхал бай болуд. Инне білі қартысқаға басты күріқті ебіт барынна. Әйті мары көрдірдік берді. Бұ манна де. Бұ үтірін тұрыр де. Үтірін тұрыр, бұ. Күріқті ебіт, басты күріқті ебіт. Онтан екіз күріқті ебіт әті болағына кене уже Россия сүймердемі команда тігер кейрен Прага, Корка, Чехия, тикурахтая делать. Волота. Всемирные юношеские игры дем был бы. Он на дем был Прага, чаултуна кеннике. Блин, ага шишка тика сюдвит, Лёня кисполлаху, ничего себе индем был. Он төшишка тердюс был бы. Он эти желябы, джевтет Юпитер чору халда это было. Ол бұл, онна Тивипенкіне Вера Петровна Бюшкевич мен қадар бұлла. Жаба сен, короче, мантанла тренер болар өкендер. Да, деді амны. Чахап дедім. Специалистан бітетлерді? Методистан қаян бітаған, онда тренер болаған деділер. Онтан олады өліған хағалатаған де? Өліған хағалан, ол кәнеттен 2014 жылға бұл бейі адаптивный центр бұт аралар бұлла. Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта. Анастасия Семеновна Михайлова директор-организатор. Турорсан документын бартын эккеретейен қаян, эти правительства уровень гаронна документын эккеретейен Турорсан Ариаллар центры. Даже Анастасия Семеновна босқо хылаңары бөлілі, түрі бөлілі, Ариярылар. Фанат. Фанаттан, фанат. Онна олар иттардылар, центр бұд 2014 жылғарылына, онна мен разы ассоциация спорта инвалидовтан тоққа самарудаққа бұл білейінді лейдер беркі халығын ба, тренерна. Күмдіңнер бұл лейдеуін үші. Білейін оттан результаттар бұд. Оттан кывыстываққа мен әтеқпін хөп, үші өйдер. Білейін олабыра нормативтарынан әттәққа жамбастан медальдері деқа. Қас бей чемпион, 3 Россия чемпионнақ бұд, 4 бәжі. Рустам Кутлахметов тенол бар, 2015 жылға чемпион өжівді. Онтан Александр Парников 5-тігінші сүйріге 2010 жылға чемпион ауды. Усьяна онна намтағында. Кем Гаврил Мигалкин ден ол бар, Верхаянскай ола. Кені олағына
диска браганыгар эме уона асыллаак болса ашылын бирге барандар кенеме чемпион России болду. Онна бүгүн 19 сылга амматта хыджар Виктория Петрова ядро анняхыныгар бастабыта. Онда харскаларгын кырдык көтөрө зоробун. Так болланы билеген быйыл биэхэ чепчик атлетика болла ди. Кас көрүң бар экежикте чепчик атлетикага. Доровойдар көрөктөр көрүңнөрө бартала. Мола тарабы. Метание мола тарабы. Онна барталар. Сүйрүү виттара барта, сүйстен хагалаан 5 тыгын чагадылы. Онна ыстанылар, высота, длина тройной. Все. Онна метательный виттартын толкание ядра, метание диска, метание копья, онна биэхэ метание клаба демба, хамай кыра мөлтөк кластерга. Клаб деманы кегеле курдук. Ну брагалдар де. Onu bırakallar, olora nere ядро диска метательный виттерга олора нere бырагыха. Специальный станок для метания дем бар. Бие манна ме бар, бие хакайрга менне куракталар. Онда тура нere ме бырагыха, олора. Онтон бу ити көрүңнөрдөн ханы көрүңнөрүн гер ылсан үлүлү жагаты. Кас көрүңгө. Итиликатетике касты көрүңнө агатын. Мен булдан билген бу центр бар, хоготок тренер бул. Ол деген хочешь не хочешь тох пар көрүңгө бар төрүлө дейм. Той така мен бем средний хүрбүтүм, ол деген бем средний дистанцияны жарыктыгынден уже отпадает да утаратта. Той така адаптивный спортка, бу дровойдар спорттарын курдук. Ботах. Барта индивидуально дехка. Колобра доровойдары жарыктыр болдакка кихи бир возрастагы оголор лаган колобра. Онна бир возрастагы оголор группа. Онтан чаколобра 12 астыргадылы оголор. Сүбетче гону барларын бир заданиянан жарыктыкка хапты колобра да. Бары строй турдулар, бары там 1 километр хүрдүлер, беговойдатылар, ускорениялатылар, офупылатылар, барахатылар. Еха боллагына Каспийди ыры бартар асыраст. Ол ырылар, Каспийди ырылар жоннор бир ки оңорор упражнениятын колубара бу ки хатабы, точно. Бу ки атыр упражненияларын бу ки эме хатабы. Оны баратын Каспийди воспитанниктер бартыгар индивидуально задание орукуннады. Он индивидуально үйрөтө кыннады. Упражнениялар окурго. Үле нерге батта. Үле нерге. Жиңер улахан эбит ден бу кенники өйдөнөр. Но так билбет этим мен жарыктан хабыт бар. То билин даны не жалуюсь еще хыджабыт. Та билин да сесетихилер иннигитигер болдады. Оны кас көрүңө атты бите чара. Билген аңа кырыттан этиңде. Аган көрүк кара кас көрүңө жарыкты жере биккини. Билген меха эти ядро нячылар 5 ки бар. Ядро 1. Олар же диска брагалдар. Диска 2. Олар ол 5тен 2тесе эбитин копьё брагал. 3 болду. Көйен сүрен келен брагалдар, спринтердер балдар. 6-10 сүйүс, 200 сүрелдер. Спринт, Плюс тройной становит, длина становит. Тройной. Тройной длина становит. Он на средний габарит. Хетте көрүңдө. Хетте көрүңө акты бит. Бола жарабит алат. Вот. Ты көрүңден аны средний бит эме балтыра. Ага сүйүс, балтыра, 400, даже угунга ме хүрөбүт, үстүн чага. Антон кас көрөктө кас күн болачыны. Лөкөйдүк. 4 күн болот. Биди күнгө холора касты жооп берип кап, 2 жоопту. Биди күнгө бир видео урукка болобура. 2 видео урукка хапты бир күнгө.
Бир эреде. Ага. Очана программатын эрде көрөн баран бүгүнгө бөлүнүн эйтен баран белемне аппади. Бу күнгө холубура бу харгылан 6 оңга хүрер, 2 күнүгер турайной дур, 3 күнүгер 200 ке хүрер, оны 4 күнүгер длиналуу деп күттүк. Вот. А так бу хыл боллагына харгылан деп кедиле тох бияка улахан солтала хыл болла, 2-нче 19 2-нче сүрбө хыл. 2-нче сүрбө хыл хагалында кай тара Зарядың битен эрде. Телефона хайдар болу. Барыңаттан хайыра. Көстер баттала хайдыра. Де? Хайдар болу хала. Бірін хайяға дияға. Қарар де Вася. Эти чоба просто рейтагат мақтал итергетін хен. Бартын хорнолар олманна. Ваны рейтагам бартын. Кырдык толу ябыт. Қайтоқ болды не. Ок. Қайтоқ болды? Бар бұтта, телефон атылыр. Жәрі. Барыңғаттан қар бұта шөй болды бұғала, қарбақ болды бұғала. Жәрі. 2-нче сүрбә хыл қолыбыра бияқа солтала хыл болды. Быйыл болланы бияқа чәпчік атлетика болды, сүйрүү. Сүйрүү бравылы тігер. Білі тұсту күрдік, Россия чемпионатын қайдаққана харазы мастер болаған енден бұдақ қолыбыра. Норматив толырдыққына беременен, хуачынан сүпен кәлдаққына, хуачаны стандаққына. Атоны полёк атлетика күрдік. Береме сысыты ба? Береме онна расстояние болды, ысырағыстыны болды. Оны быйыл бастықытын хақаларттан спорт мастерын норматын бұл Семенов сарғылан толырды. Усалдыдан хыджар ол. Савчик. Мана қасқаға барды кетіла бүкір? Бар болықта қыте ұстана тұрар маны протез үлілі ақман қара. Көрдім, бірейін көддірем. Бірейін подписчиктерге көддірем әрі. Кімнен әрі тұрар әтеден ұчы олың күтті бұл? Ұчы олың күтті тұрар. Көрін әрі бұл ол тұрар. Әсі атын әтірі? Семенов сарғылан ден. Усалдыдан хыджар, еті ол болағына элитигер таран болынан элите хоқ қалбыт. Оны білінті протестақ сүйрен, элите хоқтарда сүйрен 6 метраға спрингға хақа бола. Сүйрейді. Тоғылан ете қойыр. Спринтердерға хақалардан дұровайдарға да мастер хоға болу. Руфов барды. Сәп? 6 хоқ, явно хоқ спрингға дұровайдарға хақа хереттен. Хоқ. Кылгаска василиненге хоқ. Очона бұл ол хақалардан бұл паралимпийска көріңдерге бастықы мастер. Бастықы мастер хақалардан үкелер. Раскайди. Вот. Бастықы мастер епет Василий Аленов. Үйерен ағай оларуын. Кем тұттамын де қағып, үші үрдік сетей, тауытаққа даже бұл паралимпийскайда бол бұтын ехін, хем бір чепчик атлетика. Кая тере да барах, хумса да барах. Кені болланы тоқ боллайды. Дұровайдарға да аны чепчик атлетикаға сүйрүүге норматив толырыр олу сырахан. Бияқа республиканы кайар уалаттар білген. Олғыр республикаға басты ирин уалаттар. Кымыз, онна бастықы разрядын хаджалар. Дұровайдарға. Олейін болланы бұл ембілтәқ жу жоңғы чепчик атлетикаға олу сырахан әмен норматив толырыр. Аттылан қолыбыра 6 метрені электрониканнан 7.42 кәнді. 7.42. 7.42 хақа ерігер финалға кейі қойып қолыбыра. Хақа ерігер 6 ақсы сейін финал егер хүджі қойып верінді. Олейін олу шөй сетейі. Онда аты да үшөй дейіп кәділі. Бәйім қаддары нучалар нары италлары. Тебя как зовут инден бесер битигарин? Василий инден ба. Это ты так шутишь, да, или как? Индилерин? Да, Василий Дим. Что, Василий, правда? Да, Василий Дим.
Элдер, Или албас. сакалы аттага боло диханылар, да? Бәтін атынан аттағы бола денілер бұл ракетті көрәндер. У вас что, всех русские имена они говорят? Ага, дивим. Onu kata ити ол бұл қатаға қалы аттақ, ол ең қайдағына ең стадионы маны бір гына победу одержал Саргалан Семенов. Қаддар еще вайстерге. Это бихе били бары нучала аттақпыт. Казахстанға бір хажидым чемпионат мира по вольной борьбе он хажи пареме Максим Демидем эс дилер. Нучала аттақ. Өсі казахты кәшістен керен барақчылар. Да. Жаманда вопрос болатын білім не бітін? Олар бір керек қади, бұл керекті хедер бітін деген. Білеген Министерство спортаттан ураты ким өйіріш адаптивный спорты? Ким әбетер қанық тереттеді? Бихи волланы бихи тәрілтәбет Министерство спорта подведомственное. Олар. Қамнас ең барта Министерство спорта пам-пам-пам де? Ага. Бихи Министерстводан хыджабыт. Онна бәвит бұл выездной гайн, онна мына бәвит бюджет тақпыт. Оны распределяет даннарча бихи за счет Министерства хыджабыт болан таққыр. То білейін бұл кәнекі кәмге біремелер бұл кризис ең болан өран тұрар. Ол бұрады білейін улустарына, нең көт жағанча улустар молодежтарын ден бәлерін спортсмендерін поддержкаланнар, парае сейін төләнлер білейін оны хыджабыт. Улахан тәреттелер еген әпетер қандыры депутат еген кімді көмін өспәтті оңын бей? Олар Дегтярев еген? Ото Дегтярев болланы Николай Николаевич Федерация бұд көмілігір. Әме оқ барының әме программаға кейленлер әме выездной ең қатшыйын көрілдәтші. Бұ чиста бәті бағағын атынан спонсорда бұд тәрелті дейтіққа кім бар? Планета Электро дем мағын бар де. Ол онына мейін кіта параллельно өрімет ол білін директорды хеджер, Петров Сергей де. Правда бейінен бір өйдәметі болу, шағыл өйдәмет. Олаға мақталбын тәрелдерін Петров Сергейге кені бейіне бұлырын 2 выездпілер поддержкалан проживание, питание кені төлән бәтін қачыттан, у қачыттан. Бұл себеттен ұлан қоғам тұттыра әрі. Красавчик. Оны кейін жонар баллара осы үшөй. Онлықта бәуіт нек спортсмендер бүтін өйлерге мақтанамын. Онлық ба спортсмендерге бәқті оқнады болды. Хем бүйріп қатшық қағандағаным онлық дастаатки болба. Манна вопростар кәбіттер хәп. Василий қанды көргіна жарқтамыт ден ұйпытамын әтен кәйе. Вася оға хыджан сүрінен жарқтамыт орто дистанцияларға бастақа разрядты бар да? Бастақа одақ 2 бәр. 2 разрядтақ, онына болағаны кәлен суфуға студентті хыджамиын күтті бейгі өреметті, күтен чуын бейгі бітер бейпет, олыны бәрін әркемеркене баскетболының жарықтамыты. Чемпион республикийн болықтағысы. Суфу команда тұттанды, или жүгіске команда тұттанды? Суфуның молодежканы көйе жүгіп бұтаған. Әте кілгастық, бұл Марат келбет. Марат Николаев дұра болығыр. Мақтал Марат. Марат дұрава. Марат ұтта бұл әйеқа оробына чугас тема дейққа хәп. Марат бәті әме дұроветіне қачақтақ. Бұл республика білдер көстер ке, білейін бәті модыңғы лидер специалист. Туқ әйгағалығыны Марат қатестел ороб болаққан әме хориян кәбісер әде, анаған әме үлестен кәбіс. Так, бігі болағаны халғы барабыд. Федерация тағанан очоғыны Николай Николаевич Дегтярев көмілігір деті бейт, Планета Электро көмілі өспүйт, оны улустар де? Оны улустар атытылан кәбейінші. Білген самай активный күстәқтік адаптивный спорт көлілігі жар улустартан амма болын тұрар білген. Аммалар білген бұл Кубок России барар бітігер Петрова Викторияны, оны Евсеев Викторы әме қачыларын төлән бұл баран кәлі бет. Нюрбал оға білген олық үшеді поддержкалыр. Бәтін спортсменлерін Усов Дмитрий, олыра лично бәтігер жа қатшы көрілдер кенеға. Онына қатшытын барытын харазы ұйталдар, беле бүтін тоқтың он хыджабыд. Білген харазы маңдық тухана вопрос. Улустарға филиаллар балар ду? Улустарға білген официально бе центр бұтыттан
үлелир жон специалистен хох, но төгүрүк остол түмүгүнен адаптивный развитие адаптивного спорта ден төгүрүк остол болбута бу күһүн ол түмүгүнен улустарга илтимен депутаттары рекомендуйданнар хунтарга эти аммага точно ден этехтин адаптивный спортунан специальный лалир специалисттер дактар. Дие. Ол биди специалисттер, да? Ага. Но тренердер ботах. Тренердер ботах. Бу колобра адаптивный спортуна хайла деп хабы. Организатордар эне күрдүк. Тэхэгэ тоқып боллади. Сибэс тэхэр жоңгу тыйын боллади. Ага, бәстәр жумут. Токас улусайын бир представитель бар. Представительдер списоктары им баллар, но ол жоннор бу адаптивна, чисто адаптивканан эре жаркынар ботактар колобра. Ол жоннор камнастарын улустарын администрация төлүрдө. Колобра кине адаптивкага ответственный каналдар. Ол кине. Сеп. Он кас улусай бар, почти нуки. Только бу специально чисто адаптивканан лили жоннор ол этепитулуса бар колобра пока баллар. Жоннор үлелилер, еще бу би адаптивный СНБ-тан бу самородоктан лоран эре жон улустарга каз билди кейлак бит. Или холобра ол физкультурниктар, тренердар, или же бу общество инвалидов председательлера в основном үлеләһәлләр бейнитте. Он жоннор түмәргә хайырга куртыйга булан терен агаларга эмкинләр үлеләр. Бу вебсайнан бу адаптивный спорт сайдергар хамы хүрин проблемалар атты концепты. Хамы сүрин проблемалар. Хамы сүрин проблемалар бүттен оттан бастан туран тахим би барда хатчыга индер булайды. Ол уже били улустарга холбра специальный адаптивканан үлелир специалистка ян туппаттар холбра улуска. Токачыга үле булганыкка. Он жоннор совмещайдылар холбра. Бәдә атындыла он адаптивканы курируйду инде күрдүктер. Онна тоқтакави. Осенан нехватка кадров тех полу, да? Специалистов, тренеров, тренердер адаптивный спортка. Бу улустарга чисто адаптивканан үлели тренердер хохтар. Олобра. Билген бу мен олобра жарыктыр бар. Деревнеттен оғылар техникум интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов тема. Труд учреждения-то. Үйренелер онны орто үйрекка. Эмилитағы оғылар. Онна кәлелер, хылақсын. Үйрене. Обувщик, садовод, пекарь, бухгалтер инде күрдік үйректерге. Онтона в основном мен болағын комуттугун жоннор бу. Реабилитационный тухтенте. Эти берехтере нара тухтекке барды батта. Сергеляское шоссе. Бу Сергеляское шоссе. В основном спортсменлерин бу итилячелерин онтон хынжалларда үксүтүгүстөрө. Да, онтон хагалан барымдар, колубра хорохтора олох чулуулар бун быйыл эти Анисимов, Никифор, Павлов, Ильяс, Бусеменов, Саргалан, училище Олимпийского резерва кирен үйренә жаллар. Ол техникумга амбастан келем барандар. Амма болтарда. Амма болтарда? Бара раз улустай жаллар. Сеп. Марат Николаев Хурьер, Республиканский центр национальный виды спорта методисты сылжыбын Макс Севит, бұлырын ифкис битерен баран. Марат Николаевы көрдіріққа қартынатын бұл жаққа санатынан күштәқ, спортқа жұлғулақ, ден әтекпен бағарабын, кенде бұлырын ифкisi битер бит. Марат ұнат туға текқан Василий. Кәләскәнен сүйрүүгә бихини кітті кені чемпионат России баса жат турарда бидде. Да. 2-нче касты 15 ыллах калылах. Кені тренера Марфа Троева. Ага. Кинлин Москватан бияга келен колбагандар бар буппут. Онны Марат
кайын турардах, по-моему, юниордарга, эдер оголорга до 20 лет тем было. Олимпийские соревнования среди юниоров до 20 лет тенге Марат. Бартын кайбыта было. Экте хинчон бескече баксары дейбит хурибут. Чебоксар, во. Сүйүхү кайбыта, сүйүс кайбыта. Элбага кайбыта, короче. Доксонга жарыкны хажар буласы. Кырдачтаутанна. Онна жаннар эйиндерде хохпиттер хайрттен келескилер сүйрүк барды иннерче. Ажиотаж таарбыта марадынна. Мара красавчик. Мара билин жарыкны хажанду. Ок булар аската. Уже туохта методист дин. Үлелейдер марад. Тете курдук. Халгы баран хебит. Так, мына туохтен. Оголору ким жарыкка бу күхейери бәйләре багаралларду, тренердары ду, нара воспиткалары ду, эбетер төрөпүттөрө ду. Олар нара олар була. Онна олараллар, онна боллагына ким билген онна үлелейдер. Парников Александр. Парников Александр. Чемпион России на 5000 девдим немарын. Ага. Децибалах. Ол кини боллагына ЕПК битер. Не ЕПКны битерен баран ол техникум интернатка билген тугунан лейдер. Физкультура читала булайды. Инструктор по физической культуре. Кини мин бу карагым или матагым булайды, ол техникумда. Рекрут деп көтүп булайды. Тен уңалин курдук болар булайды. Бахалет такка. Тух итилләчеләре подбордан берәченнән ихинҗере булды. Анисимов Никифоры бу билин сына күгөр көтүп битолларын. Кинин болан албыта. Басты кин жартабытында техникумга. Онтон училищега кирен мамын билин бу жартынан дальше агалан бу үшөй. Ол булырын Россияга төттө бара жыбыта. Онда төттө бара жыбытыттан бардын кайбыта почти. Красавчик. Онда харазы бастыкы жайлыгар ол КМС норматын толар бұта? Білген тәхір бақ оғыны жарық дегені? Білген группалар официально сүйбді алпта кейі бар. Сүйбді алпта кейі барыта арас ырылақтыр. Поражение опорно-двигательного аппарата, полубрати ДЦПлар идите таға ең қатшытақ жонлар. Спорт глухих. Онна спорт слепых көрбет уаттар кыргыттар әме баллар. Спорт глухих деп калды, спорт глухих бітігер глухойдар гытта мелі либін мен. Бәйім жестовай тылы ме біләвін. Онна спорт глухих әме білен результата білен сүйріге үшөй болан тұрар. Хақа ерігер әме бір мастер дақпыт 100 метрага. По спорту глухих Александр Корчагин ден ол бағыр, жатай ола. Кені олана 100 метрага мастер долы бұта. Сөп онна Татьяна Бурын ден кыз бар, білген амма кыға, бұл білген республиканскай осколаға өрінәдер. Бүтерер бұйыл осколатын. Кені олана Россия юниоркаларга алта төгілләқ чемпионката. Онна бұйыл Улахан жаңға көспіті. Онна Улахан жаңға көһен баран бұйыл чемпионат России зимнеге 2 месте болды. Олық молодец епітті. Әте бағаны кісті бәтті? Әті нүтчәді? Бағаны едіңі тұ. Бағаны едіңі. Мана қарскалар көріп бүккер хуа бітті кені? Айтып тугу подалары кыдымалакты. Ну габит, о, чуман кодер бете. Сөп, онна тугуй таргын неметей. Бу аммага да Арманияларга бу кетенче 19-га спортивный юларга бастыкытын бу адаптивный көрүңлөргө келе биттер, адаптивный көрүңү. Эти не ким өңөтө хатары онна тогонник бахарынын биттери. Аты бейіне үләспіп бітір атта. Үрүйіні келдері ропсынан тоқ болады. Хақа әрігер
хама хэддебут билин көрүңнер адаптивный паралимпийской виттерга тесүрү легкая атлетика онна волейбол сидя. Волейбол сидя болланы бия хайрыттан Россия сүмердемин командатын Селена Россия төлях мастера было уже был бы да. Андерду чемпионката Алена Дмитриева ден кыз бар. Деп олеген тохолбра бу легкая атлетика хакалар хубатча уровеньнахтар адаптивный онна волейбол сидя олеген эти көрүңнөрө килдер биттере деп коёп. Дилер бүтүн ихин болу. Онна улустарга расама күрәктәстеләр. Бето хайнара тауып кутратта. Эти он 3 сыллакка мен ол кайыр битигер уже хаңа-хаңалыр бар басты күрәктәгене тәриян көрбүтүм ассоциация спорта инвалидов үлелиге. Движение без барьеров организацияны кытта. Афанасий Лаптев кытта. Легкая атлетика турнирын ытабыт темет ыпыпыт онно күрәктәһә каски кәлбитәйдә. Онагыз то касты кәлбитә. Жаннык онагыз килә күрәктәс бит. Агаяк почти бир часта күрәктәй булды тагыла. Агаяк минтелә. Онтон оннук хагалан уже центр бу таралды бүтүн кенне чемпионат республики битәр булып футболда биддә. Хайны кыгын закрытайга в помещении республиканские соревнования. Он нукча хылтан хыл жоннор бут элбән спиттере. Онна ол холбура китегенче оны сылга ол онагыз ки кытып боллагана официальный ол кенте китегенче он төткә официальный чемпионатка Jordan чеки кытып та. Китегенче он төткә онна 2019 сыллакка Amma 10 Newton отборочныйгар 204 агыс кийгиттиби. Бұл не епетті ваше? 204 агыс. Дикейді. Оле хайдыча эти цифрларынан көстөрө болот арахада. Онтаны конюларга чогуу сабданга мегитилдер да? Ытылдыктах. Булаңга бар. Ытылды денерне жауп бие колобра. Давид положение утунин Уфкимстарга бетләпит правительствога мен проект положение кибите. Сыллага годовой планга бу управление министерства спорта хинен управление спорта хинен кас күрәкте хилакыды. Булаңга кибит. Календарный план. Управление спорта вадак бие бәвит үтәвет күрәкте хилак битен. Республиканский центр физической культуры. Ача направление спорта лагытта каява китте. Уже каява. Кинлер туспа дорогдырга киталар бие. Хилерин бартын чемпионаттары бие үтәвет. Чепчек атлетика кас күрәкте хибары хилга. Хилга комыгын иккер күрәкте бар. Кыгын она сайында. Кыгын она хайын. Вот. А так учреждение вот бәтин күрәкте это полный было. Тох пар көрүмнәре бартын бие центр бутыйтар. Тусту Гухойдарга тусту стол тенниса, плавание. Тусту тема де. Все. То стол ньюта, пауэрлифтинг, бусюрю, шашки, шахмат. То пар көрүңнәре бар тыңдайт. Волейбол сидя, гухойдар волейболлара. Тохтара гухойдарга бу спорт глухих. Бу осена адаптивный спорт. Блин, Минспорт реестрынан спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, он на спорт лиц с интеллектуальными нарушениями дем волонтера. Тёт көрүңбар. Все. Официально бу холобра саргылан бу мастерын бу полданы кини удостоверение тагар мастер спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дем болар. Дисциплине легкая атлетика ден нах болар. Бу көрүңнәре бартын колора спортивный унияларга килдеренке һәркеһе ише булып битти. Гына баран терәһенә айка була. Терәһенә. Халдана колора көрсен нада була. Онна эти тох парга барты туспа анан площадка туспа булар булда. Конечно. Идет онта хылтан билген то бу тохлы эфирге дер хаддер була да. Киспе була турар онта хылтан. Хорок чоннор онюн бу имбилтак чоннору
туққа спортивный нюга киллерер утарахачылар эме баллар. Киллерехтерин багар бачоннар. Браво. Билигин уже адаптивный виды спорта ден общекомандныйга бартыгар вид спорта курду хыджар была, ди. Он икки адаптивный көрүң бар. Легкая атлетика, он волейбол сидя. Онтон бирин обязательно талаган ди. То есть болланы бир улус кини общекомандныйга меслехен багарар боллагана адаптивный көрүңнери хим бир хочешь не хочешь турурон надо. Оли хим боллагана билигин адаптивный спортка ти амман ютугар кирбитин кенне улахан прорыв барда эти. Бу сүрүүгө онна волейбол сидя. Жон барта жаркынар боланерер. Той такка онюга бии спортсменнар бут дорогой жону кытта теңге очко берелдер. Отон уже команда. Уже команда булды. Уже команда болар, бии жоннар бут уже члены команды оны бәйлерин улустаргар очко калалар, бәйлерин улустаргар медаль алалар. Өскөтөн ол улус команда волейбол сидягы итетохолу чепчекатетика атора батак боллагына уже минус болар булды. Штрафной очко бар. Онда тоок болан уже эти призы аннигар улустар. Анныгы, например, да, Колорад, Нюрнгри, Нюрба, Амма, Нам, Чоропчы, Менге хаңаласты основной, да. Этлер адаптивныйга турор батактарына уже тебилли алыктырын. Ол адаптивный көрүң билигин бу тоққа амага бу көрүнгө онюларга элбагы барды. Ол бары ведущий улустар тең-теңге очко хыжалар дибары. Онна адаптивныйга кемера холобра халал боллагына решайдыр. Ол энте хороктор. Спортсменнара хоқ болан утарсаллар киллер мәрилер. Ото это ол чепчики выход болды. Чепчики хол. Олан просто киллер бекке онна дальше лидер, но Джон Хайдерин тугар бу дорогета качыта жоннор желергер тахылар бу спортун жарыктанынар дорогеларын чепчигетинерден бейвлели болды. Оннук самый хеп. Олин обязательно киллери ханады. Тон үлели ханады болды. Жоннору булан хахайры лохан ди холубра. Кас бөөле кайы эми дорогетер качыктак кийи бар холубра. Оны кинлер тренердер бу тоқ диллер. Холубра бий тренердер бу эмбелтак жону кытта кыйын ләгеттер билбеттер ден. То мен 13 сылакы келер беремет угуда билбет едим холубра. Бийни кытта параллельно АДР ден уверенмиттер ди адаптивкага. Бейвала ТСПГ үйреніп, теория спортивной подготовки бейха имбелитер тұстарына туыда кәп сәбәтақтары. Онны просто ыллады үлле қанады дейханы бәйім хана. Бұл оқылыбыра жоннор құттаналар де, бұт әппетінес, олыбыра бұл имбелитер кейім хүдженері туары бола алланы, мен әппеттем, енден құттанан ки жону күтті үлі әспәтті. Ата команда толбат түнген егер легенерство ден бары бұл де? Легенерство ден ұттан бейгіне пока легенерді ликтер. Легенерділдіра болу ғыдыру. Қас көрің ай бар бұтты тұннық. Легенерство болағаны әме оны кесі болатшы. Бірін нар кеселерді. Ота мен тегге қажы өтің мұратты. Егер хеджі батам ғам ота ехеттәқ қаты жонлар бұл жағалар, спортсменлары бұл жағалар ең. Холдора вернешеден булланы уже верагаттан суулуттен кисехтаах инде курдук. Оны кулуттен кисехтаах инде курдук. Антон улуска хаджар, антон ханнар улуска чыгыф киске берне барар. О чачырапчтан кисерден болуктаах инде курдук. История болны инде. Табайн осынын тебе спортсменнар бут бу онюга кыттаннар баран рык жоллаактыр эте. Оны көрө мен өрбүтүм агай. Ол бра бу бемүллебит Тимгим была, почти что. Турорсан, без спортивной игры, катаны тахайрин олимпиада тигар, он жоннор бу спортсменнар быт, представительлер быт, ин юрага хеджаларын көрөн астымыдын ай. Оны была спорттен догордуху была, юри өтү была. Олы сүчөй жаланы үлени итахаджагат.
Манна чоба комментарий хүрбүттер. Ситихини Василий үләң өсө таһарылаак болдун. Үләгән таптырың сүрәккәнән үлеләһәрең тута көстөр диебиттер. Мактал. Фёкла Санникова ден ник комплимент ыппыт. Ванна Марат Николаев ыппыт. Аныңга спартакиада 2-нче программатыгар виды спорта элбир до дистанциялар егене билден берелер до ден ыппыт. Onu bihe пока bihe по максимум бербиппит. Олобра. Сүз 200 сүз ага сүз батыра. Ядро сидя стоя. Бербиппит онна элбе холос кластеры бербиппит. В частности, Марат Клаган Т-54 эме бербиппит проектка. Onu триячилер кайдак бахаран хим бир кычаталлар. Кайдак та хим болбутун хин. Араха мин негенин. Onu kesin kallarların bilbepince bilin eterkağım hoğ. Ата келесешни гонка вару ашы куртой бодакта. Дигине. Okey. Интерени баутта. Bilgin bu спортивная нюга bu buka meha kim kelen jartımda. Alona Dmitrieva diyen kız var. Kalaskene hürüge. Bete kelen miyim bahası jartta diyen Kodeş Peter Akastava tağım. Бәте уркаттан эмес спортунан пауэрлифтингге жаркынан Россияга эмесле А, били активный бакысте. Ага. Активистка ваша бардыттанаңа кырдытты. Ага. Били мисс на коляске енки бола жубтайын. Во идетим. Ага. Кини колясканын жаркынан дебите онна бияха бул адаптивный центр бутер бонусный коляска бар 5 штука. Ол колясканы тахарамыт Алена олордан бу стадионна хайнуга катайдан бәте олордо хинче икки олох. Жекергеннах ыл ете олен. Нахамал жесте. Ага, семейный жоңы ырхам бу. Тем более ол кини куханы камыр, кастырла камыр или колясканы хаджар. Ондан рыграх күн айы келен жаркынар ете. Бәте, упырақтан келен жаркынан, молодестан үшүдік жаркынан аммаға бу жарктах ки көстөрө ден онны билдирде. Олох рағының кайбыта красиво. Уровень это. Тахама билдер де. Онны не тух. Эше туха кетуппыт. Марафон бол буде фитнес лайф. Онны бие колясканын Аленалын сүйбүтпүс. Эми 5 километры. Онны кини дровой жоннору кетта бараларыгар опсайга 13 месте бол буде. Бұл накитым бентен дейді. Біле кирәһеңгә медаль кетер диттер хаяттыр. Кини коляскалар тәртен кини оғдыр. Анамандык вопрос. Сбор ден спортсменнерге бар ди. Хореография Словосия ген сүйлүктер сборунан келелер. Онтан хеге аяқандык бар сбор ден. Бияха билен комойо хейин хоқ. Билен ада бу опсенан би центр бут бюджета лок кычан турар кеме болла. Ата билген Министерство спорта билен кризис болан турып. Келите ата бюджета кычан турар олен сборга би опсенан башы кандай хажалык бит сбор деңе. Македонистер курдук тиен көрөктө харакетте. Келлигит көрдүгүт ылдыгыт барды. Келлигит көрдүгүт ылдыгыт барды. Сеп. Так, концентрейте олар нашой болута. Папа. Сбор отдага бахарары. Даже билген бу триумфка ЦСП болан турарди. Центр спортивной подготовки Леонид Николаевич Спиридонов поддержкалан биги команда бутын медико-восстановительный мероприятия буттара. Нахачу эдде. Эти доктор уже ЦСП хинен бар медосмотры деген тоқ барын бартын тесттері деген барын ахатын сөптеу. Даже восстановительный мероприятияларында. Да, массажка, саунаға. Николаевич Махмалов ағадда. Хыджан үші бара камера, нук манныкча болмай. Олық жиннақ күрді. Жонларым онныққа хыджан барандар олық асына алып тұрды олық. Уже тағымға хыджу бәтті хана тақтары. Олық спортсменлер бүтсен біленлер асынан ағай хыджу тұра. Онны хыджан білі витаминизацияға еңіндәрі ғыртақ бітті. Онны хыджанлар ол витамин ыланнар, хаяннар, массажтынаннар. Система ген. Система ген ыланнар. Башы жоқ
Нормальный кихи курдук. Нормальный спортсмен курдук. Да, гимнак профессиональный спортсмен курдук. Вот. Он жанр ол эвлена бара билли битерагай. Бу Кубок России баран ол инне ите гыртак битти. Онно бараннар бары личный рекордтарын оран кет биттере. Красавчиктар. Ата Кори Василий, мен яха мандык эти курдукта. Онтан бу сбордынар ол Кисловодскайга до Киргизияга бар баккара бу бәбит сахаригар даганы үрдүк тошкалар дак битти. Нерүнгри онна алдан. Тата хамал алдан үч үрдүк бу. Олону как вариант курдук кырбы токотта? Это как вариант курдук корёкка только алдан Ухунга хүрер жаны жарыктырга хим бир кыра дияны. Сaka горета. Олох үрдүк боллагына тыгынча хатыр тыгынча 200 кейин тагыстакка үшөй болуу дияны. Алданга хим бир кыра. Вот. Олин жон барата Киргизияга, Кисловодскайга эн жаркналар үйә такканнар. Хатары бу спортивный ойнуларга кахаста төгүлүн кирен бардагана уже улахан ролу, улахан шконы бере боланы, билген улустар бары сборга ытыктарын багарыктара, кахта улустарын. Да. Спортсмендерин ытыктарын бар, оны чай бу биришнендеги ытыктара, оны бирөнү кечектире. Оны колланылып мощный болот. Оны бала башы мощный болор. Деп күрдүк. Бу жарыктанар оголорттон кыргыттар албактарды болоттарды. Болоттар албактар. Яха. Кыргыттар тоғыра чагаяктар. Багар өсө эби кыз тренер надо боло ба кыргыттар гытышын тапсын дедиге. Аны боло кеджек. Бега холбара билен Россия тагына кыргыттардан иккелер эле. Ол истебеттерге спорт глухих Таня, Бурын Татьяна, онна бу подага Виктория Петрова бар. Онна битте. Виктория Петрова дените ядро барды? Ядро брат. Антон Катя Вильчинская ехали батата да. Бехал лира, специалист. Специалист те. Бехне тренер. Бара болатан керек канада була. Катя жана кытты осайтыл булар хан батты. Бәһте кепсетере генсемен баабытты диңе. Себете Катя Вильчинская ден бихи одно курсник бит, мен тыспыны битер. Билен шөдүл лихжар. Билен отдел спортивной подготовки специалия битокка. Бин тренерлери көрүлү дур чекени. Журналлар бытын, отчеттар бытын онун. Кума колетин де. Бу өссө чепчек атлетикадан мугурдан макаратып спортка өссө ханны көрүңнөр бит бихяка ордук хайдан туралары. Адаптивный гадя. Вот. Токолору бу эйин туспунун чиските капсетти бит. Антан билен атын көрүңнөр механатанын лыкка. Колора плаванияга Сосия Диодорова барди. Пардифтинга ким барди? Владимир Баунец барди колора. Орликчини валланы билген Петр Николаевич Давыдов жарктыр. Баунец Владимир, онна Халдеев, Иван, Сазонов и Гаринин отыр. Он и центр бутер Степанов Аркадий Валерьевич жарктыр. Биен утна битер бите. Көрөн билерим болу явно. Вот. Кини жарктыр, не билен эме сетейлер мердүктер. Первенство России среди юниоров и чемпионат Дахтар. Россия чемпионкалахтар по спорту слепых Людмила Пахомова өссө мирга баран 2 спорта быйыл. Ататук барды полевая стрельба деп көрдүк, көрүңдөр. Полевая стрельба спорт глухих бар. Ата хакалар бихака от чугас пулан символы. Хакалар метка хос. Нация подидинге. Судолимпийский чемпион нахпытте. Туа. Евдокия Катаргина. Кабысты. Россия чемпион нахпыт Егорова Мария. Билген келер Судолимпиада кеннер басты кешнегендер. Россиядан кеннер ке пистолетка. Бу Анастасия хая во пон хабары. Девит. Анастасия Диодорованы бу мен ханап батым бу багарки эрдеке нидин капсап битим мен интервью дактапым бу көрдүк капситяктап. Мекен итү солаган тугана хада спортсмен бу бутун хада спортка келбитин тугана мейтилактапын. Хастын ден примерно болжос буппут тата бага билде багар үйүм болгонсут. Кини хастын просто Москва. Кини билген кайда хедниге тебесте херген ду
Тренеры кеме еген. Тренера Москва чүшті. Юность Москвы жаркынар кене. Москва қалар Настя. Кене сборная России баде уже тахатчы вихаджа баде эпикада. О кене даже Москваға төрәбіті кене. Дие. Ага, Москваға төрән, Москваға лапы кыз. Төрәпіттері манна хақайригер Москваға көһін бардақтары де. Onun Настя төрән. Онтон хақайригер нар келе бара дер. Хақалы ем билер Настя. Билер аха. Хақайригер сетәчі бина. Ага. Сеп. Вот. Онда кене Москва, онна хақайрин атыттан күттер. Антон бу это специфичный вопрос. Марин ыйтактак бундан касыппин. Бу выездерге көрөктөйлөргө бара гытыгар тугар хаттары көрсөтчү гыты. Отто верхатар бүттен тух була. Передвижение утырхан. Бу кулабра коляска генде. Анын багажка бартын туспа туттары ханада да. Отто бие пока билин. Бу коляскалар жону күттөлө лирге, хеп мен билин бу кихи оны күттөлө лир жөнүндө. Мен жоннорум бары бәләре самостоятельно ходячий жоннор. Отос көтөн коляскалар жоннор хаддак аэропортка хаддак киндер хайбери. Оттонно колясканы бартын бән гоночный коляскага нижа урыктакын холобра. Бартын багажка туттаран, онто Москваны бир гына иджан поехынан айыннатан. Ядро сидя брагар боллакка станок для метания дем бар. Лохон бай лопас турбалар. Оны не бартын бән кеңин жетиектакын. Сып эйм бәгөлөрдөх. Бу сидячий Виттерга үлелерге холобра вообще индивидуальный, конкретно индивидуальный подход надо. Мен холобра бу жоннор бун жазаданияларын оңортуубун, онна ары уже мастеровитой жоннорум бүгүн неделтаа булаңга бу маны гына өттен беле жоннор холобра бүгүн жарка калан маны гына өттедакка барын ораллар, onu маны керея жамын барларын көрүрдөн көндөрөн берем биремелерин тутабын жа кайыбын. Техникаларын эң көндөрөбүн. Онтон сидячий кийини холобра эн манежка галлакына ядро брахтара. Ол секторын турордум холобра, онна кини ядротун брагамбан бәдә баран улба холобра. Ол ядротун агалам берага никистен брагар, онтон жаркынан биттагына коляскатыгар олордон, онтон каннарак радиалкага тиен эме көмөлөһөн. Ол вообще сугубо индивидуальный булар. Ол мен билин илим тибекке, беремем тибекке холобра коляскалар жоннорунан жаркамакка жөн. Ол Алена бәтә манежка кәләрен әрәһин холобра. Стадионга ин бәтә кәләр бу. Хаты. Ол бәтә самостоятельно инеһин кинне гитә үлләспитим. Холобра. Сүрдә улахан үләбитә. Этинде холобра коляскага жарктанар жоннор гитә ола каста киһиллен хөйти. Каста киһиллен ага. Үлелен нада дип күрдү. Нада булар. Холобра үлләһүн дитәктә. Но коляскалар Виттерга холобра результат кален хөп жиңер. Жиңинен ылыстакка үшө жоннор баалар бияка хайрыгер. Көшелерге даганы оннарба эхе оксанын боян каналын тусту ин туунан көтөрөр баттыди. Тустуру бадак. Мастер де хап сагай. Ата бартын көтөрөтүгүн. Бу тоосот төдөрен. Ата хакайрыгер вообще бу тусту спорт номер 1 буди. Онда бияка ким Дмитрий Валеев кино бар ди билер булу. Биле. Билин коляскалар холора. Уплахан ол 2 метрлер. Юсүбе килелер. Однокурсник бит да? Однокурсник бит да? Бир халатады. Бихан да бит да? Ага. Суен херте хажачы үчө бадыровай. Да. Ол ыңра таптым бир кем. Келен ядро брахпыта. Онна жаркны ыпын индебит. Харазы брагаргар үшө бар результатын брахпыта. Харазы КМС им разрядын брахпыта была. Ошо клахан колбура билбеппин. Кини классификация аспап ахалик боллайды. Ахалик ба. Астагына кини травмата вообще шейный, Он элите ин тутара бир элите даже куанып тутар. Кыра класс ылын хеп кини колобура күрөктөт иддагына. Кыра класс ыллагына итче лохан кихи колобура
ядро браганыгар 2 минера килилях ядроны брагыхтырны. То есть представь себе, ол Дима Валеев 2 метрлях ки установка олордогуна, онна илитин манның вытягивать датагана почти это 3 метр болуга. Хованны түйәрдәгіне. Оннуга. Оны кенесі күшке бірақтағына вообще рақ бұрын. Мен ол жарқын радиотым. Кенесі улахана бәт болан, өсі үйәйін олар бұғылағы жетігер қолыбыра. Келер кыға хоқ кене бәті. Мен бірен қартыс катыманы загрузкалы олар бұл, Никита Валеева. Никита олар Дмитрий. Никита Дмитрий. Браты. Келер кыға хоқ бұғылақ, ол ехінче бейді кәлем баран кәлбәтіға ғынна. А так, эти реально паралимпиец эти гидер. Эти не үлләһе канал. Бу Дмитрий Валеев туна ханта балаха кен тустунан жарыкнарыта. Онна 2-12. Доктор 12 13 тылгады балакта. Туста хаджан сүнүгөр улахан эчейинелан бу тен имбели поллади. Бу турар. Олох 2 метрлах бухатыр. Башы жике бухатыр. Олен Ушканов Дима турар бу Некрас турар Алексей киметей. Тебу улахан бажандар туралдар. Улахан бажандар атларгар олох өссолахан ки болан турар кини. Бирине сандыгыз кагаскаларын кадыремер. эти гидер облучу таланак о боло дияныбын. Онна келер болланы, конечно, мен белеммин, в принципе, жарыктыкпын. Олен тустуктар, тустуга хелестак жоннор, сыянак жоннор көрөр боллактарына Диманы мотивируйдан, поддержкалан, паралимпийский көрүнгүнөн жарыкны Канада, инден. Эңерин. Этергитер көжөбүн. Окенер ол Увар Тимофеев олор. Картыска. Evet. Тусту. Эти көрдүк. Энни курдукча хакайригер таланак жоннор элбактер бу. Onu просто үлләһәр киһин ады. Канда кайдак точно травмалабытын мен точно билбеппин ба. Так жаркны жендебиттере. Жаркны женден истибитим. Онно же имбели пана хабите. Би студент не истибитесе кыжыктаганы быгалак. Ала теккен чон бир вонга битти. Теккен чон году бир сакат чукумела деген быгалат бир травмаланды ден. Карьерин ден сымы бит. Оннуга онур лахан кескеллак спортсмен болот алак. Тустуга мечер результаттар көтүрүктагате. Хама yok hindi bolлагади. Нухахади. Онно то жестко бакапсетти битти. Эсэдаган бири маннык бу капсталарымын бирин вопростарын бепе курдуктар хана бар онтон битем барамын. Мани патакпын эбеттем ба. Нар ондак ким бир болатчы, жооп болор. Онно то бу хама актуальный вопросы ханатан улакка. Дима во время тренировки получил травму дембы коннердилер. Андыга бита. Бу коронавирустан хантан эге жарык токтотуду? Токтон. Билин жарык токтон турар. Тох мералар ылыннылары. Спортсмендер бу бары училище Олимпийского резерва үйренер, техникумга үйренер, олардың барыларын бөйлектерге, желерге үйдалауыттыра. Онда билигин бары удаленно жаркында өт заданиянан. Ого токту, тажа, желергер, биле обычно ФП. Тети улахан оксунун оруга, конечно, башы подготовка кии буланын бардын эгер бу вирус болла. Банда ыйталдар Спартак Дорофеев шанса Россияга кайдагай дебиттер. Спартак Дорофеев тен хунтар ола. Кини боллана быйыл хаңа келди. Быйыл кинне хаңа булбутум, короче. Онна булан баран кини хунтар голорор, онна коракка келе жыбыта, онна ядро брахтаран көрбүдүм. Онна ядро брахтаран көрбүдүм, ол бут эме облучу шөебит. Кини болланы бәте кыран оқтақ. Онна төт келелях ядрону агыс метрага брахпыта. Уже жаркынан басты, бир жаркынан баран уже. Ол уже Россия игер призер дайы результат.
Оннук же баран не бу Кубок России онна баран кыттынна Новочебоксарск коракка бу сүббелга быйыл. Онна толкание дра экис месте болду ол. Красавчик. Олен еще үрдүк улахан ситиги онна башы бу кандай нуронан жаркна жабатак кияха олох чолкай результат. Дальше ол лалир коракка лехтах үракка инкирехтах жаркнехтах оннан дальше көстөние. Мен маннык бие токуйдан келдим. Ху билигин олар монон токуй кидде. Холора бу отучча хылнарат түгәрте, чордонча хылнарат түгәр бу атагонюта хайдаран хагана мастер спорта бачча дип күрдүк әтә. Онтан булланы хылай маннык иран яр билим башы касабыты болар дип күрдүк. Бу бир тоска бирсен дип. Отут касары метрейин дип күрдүк. Үстү күрүстереге. Аны билигин инник тохтякка хабы. Этинник бар болду билигин холора мастерин толор гари чепчеки болон син сөптү. Онтан келин сыгырын хептү ден. Бии көрүмчерде. Бу адаптивный спорт сайдан истаган ай. Буон хеп болу Кан ден. сайды кан тарелибит адаптивный спорт Россияга. Россияга легкая атлетика даже ботеркем хох тогоны сыллар хагалыны та. Чогор аппы дебитте. Очоны уже барты местен бу дебит. Раппы дебит. Ага. Мен тени таргым бутум. Разрядтар били тохтартын улар яктырынып. Мировой показатель та. Легкая атлетика ме тохтара нормативтерме жүкөп кыралан хамдылар деме. Көп кыралан хамдылар. Мировой результат доли секунды деген. Рекорд улар иддагана имен бу жеп камсыңдар. Бу тохтякка хаби. Күрәктә хи бар гытыгар допинг контролен оралларды. Допинг контроль бар бияха. Мин Джоннор буттан Саргалан туттар бута, Парников Саша туттар бута, Бурын Таня туттар бута, Корчагин туттар бута. Элбәхи туттар бута допинг контроль. Онна сүйрен битәкин кытта харазы допинг офицердар хыжаллар ит оказывается. Я курдук таңста хыжаллар быйжыктактар. Онна Играналар демиске бай. забег битәкин кытта экертен келәләр. Онна кихим хлаяламырын хыттагына келиткәнен мен турар булыр. Онна меня зовут Манныкта, онна хуба агалыгытар кияха бу манна батта диди или баттаталар. Онна Восновись кынан заминкалыргар хайыргар бартыгар батыга жалдыр. Онны каналлар инспектор деп күрдүктөрдө. Допинг офицер. Мына вопрос кидде. Нюрнбергтен универсал кыз бар ди билаган до дебит. Барытыгар кыттар эте жудо сүйрүү или баттыгыта и так далее дебит. Ким ё? Ол ким? Глухойдарга Берила Валерия Динкспа. Ол кини билин жудонан жаркына жер. Жудога чемпионат России 2-7 болду. Неме молодец эпетте. Ол кыз уже бияка келбете болар. Бәтин меседен болду была. Жудога билин күскөлләһен судан пиада кыттарын оңостурар. Чемпионат России 2 болду. Александр Манжурев Тенхурьер Василийга улахан агарда сетихини Василий өссө плаванияны адаптивный центртан Россияга бастакынан тахар бута дип. Өссө плаванияны неме жарк дегенде. Александр, привет. Еще билер ким. Кеникыха Таня Манжурева ден кыз бар. Истветтерге курухтар. Бастан Таняны мен тоққа көрбүтүм. Плавание курухтар дигер. Олучу харбыр онун бу Манжурева ден кыз дровойдарга меслер хүйін дейттірі. Мұнырға епетті, Мен онына бәйім өттігін тоққойды адамын де. Оғыны қарбыр кызын бір оғыны хүйлері болу дейін адамын. Ата онлық бұлай, етаг онлық. Тәні оңға шүді хүрет. Функционалка бабы хем бір. Вообще выносливость. Бәйбер переманигін аруынсы Александрдың көрсен көпстәмін бұл. Онына бұл плавание білін хақа ерігер. Хоқ, лучше хүйренен жарқыны қанада әйінден агитируй давды. Онтан хыджан шүдік білсен, Александрдың білсен қаян, онтан Таня хүйрек әлбіте бейеға. Хүйрек әлбіте, хүйреге оны плаванияға жарқына жүрді. Оны қырықтағына бейі 2 түйінші онаға сыллаққа
Салават коротко, туаққа бар бұд. Всероссийская спартакиада по спорту глухих плаванияға. Мгм. Плавание тренера болым бар бұдым, короче. Той тақа, но тоғыры бәтін тренердіра. Аттарын әтпәтпін, отчылырға тын тренердіра плаванияға. Бұл имбелтәк жонларға барықтарын баға баттар әті. Білдер әті. Представитель көрдік те. Бұл кыз қолыбыра шүйді қарбыра мен даже көрім білер әтім. Явно кені Россияға бардағына в призы кейлерді. Мен ол тренерлерін күтті көрсібетағым, правда. Вағатынан через ен тередді хатауытым, жонларынан неме тереддің бұл кыз Россияға күттін нады ден әті хатауытым половес тренерлерға. Бәйім жонлар, оннан нара тренерлерға тереддің ден. Оның таки кемді бар батаға, ол дейін мен бұл кыз даныдақ бай кыз плавания күттіуікі халалары күнна ден. Ағатын күтті кәпістемет, қатшы боламыд. Бәйім бар бүтін плавания күтінлері. Онна кыз Всероссийская спартакиада кыттан бейінче кейттен баттерфляйға комплексқа, 200 комплексқа 2 болбыта, онна 50 метров баттерфляй 100 болбыта. Молодец те. Ол кенттен жа бұл хин Таня бияқы көспіті, Центрға, Царенко Елена Ильинична ден плавания бей тренер бідермен көпістен білейін плаваниянын бұл бәйбіті бияқы жарқын әдер, онына бұл Россия білімне әдер. Молодец те, кызка хеті хелері бұл. А так, плавания тренері болар үші бәйбіті янавды. Бияқы сүйріге, бір оған стадионға біле разминочная зона өт, атын херге, атын херге, шүйрге болан, онына плавания тапшқалақ қава жүрек. Әбетті? Онтан, түгір етәргім өті, мұны жауа вопрос керен бұта. Илін кімгер, оттан бұл үлағаттан таханан өсі тұғынан жарқынағыны? Тұқы бейдек қаду? Түбәйім, баскетбол ұратим. Білейін, баскетбол ойнауы пола жауын. Атақ бар бұл күра травмалардақпын, оны баскетбол біле тоқпай көріңде. Прыжковай, взрывной, травматичный. Эмиске қамсан ұларан әл бәқтерді. Оны күннақпына тағым өдер қолыбыра. Но білген американскай футбол ойнауын қолыбыра бейдемет. Любительскай командалақ бұд. Якутский Моторс тентара. Экипировка им бәуәті жинақ күрдік. Оны так, для себя, для души. Бұл қолыбыра американскай футболу хөбілән көрір, телевизорға ең көрі өп бұ. Эми бир саңа сүйрән ухан саачыта беккен батты дейқ қойапты. Бұл Хабаровскайға баран күріқтес бекпейт әсі. Бары да көрбітім инстаграмға. Қайас беккеті? Оны түрдіс бол бұд. Красавчиктер. 6 командыттан. Өсі қағыныр маңна негір кейініңір әжу күтті? Қайыр американисті күнігір әжу түватты? Кәлі әжу. Онна мен өсі дәрттамай дедім. Америката кәлі әжу түу кейін. Бұл бироум деньки НФЛ ең ойнауыт бұғылағаты. НФЛ-ға ойнауыт дәлі. Дәте, эти көрің өсі травматичный бұғылақ бәтті? Баскетболтан? Это, скорее, то травматичный, но, блин, тух. Кені бәңк функционал, тоқтарынан арқсалар бұл позицияларынан. Бәңк бір әрелен оңырау. Баскетболға ең қолы бұра. Тиен атакалыгын, тутен защиталыгын, метакалыгын, тенергет бақнавық тақ болуқын нәді. Онтан теннен бәң позицияғын оңырыр болуқына күджанды. Те уже ұспа тема көпістіге. Анлық әбетті. Спорт бары көрінген хемді бартын тесе кебін олайын. Инек үйетен керем ардақпана дағаны болуқ бұн сәптейі көрді. Тәкәден даже бәң өнден бір олан көріқын әбіші. Қағанар баға бары хәджіқ бұд. Сақалартан әріянна кем шанстағы паралимпиадаға дені епіттер бұл хеп білейін өйділер? Білеген хамай күшті ақпет Владимир Балынец, действующий чемпион мира по пауэрлифтингна. Алло, эхилер, да? Эхилер, ага. Чемпион мира. Кені білейін мировой лидер. Паралимпиадаға Россия командатын келдер дәқтеріне
Паралимпиада тииддахпитине меслеге ден эрэллээхпит холобура. Оннаттон Степанида Артахинова бушник кыспа. Кини билин эми андай дуга лидер, чемпион Европы, чемпион мира был. Точно такой хок, но чемпион мира была живда. Лишкага даже. Кини шанстах Лондонга хүс болду кини. Балнес Лондонга кис болду. Риога кимде кыттыбатага. Онтон бу Настя Диодорова. Эми Паралимпиада белемне хаджар. Эми корона дистанция баттерфляйга эми меслеген хөп. Реально. Эми андай дуга үсейгер олар хаджар, токанна били плаванияга тоқтарат бақпылай. Эми сүйрүү көрдүк, неожиданный ситуациялар болуктарын хөп. Аны Павладе. Любой көрүнгө барын көрдүк. Онна ким? Алена Дмитриева. Ол волейбол сидя Нюркыз. Кене Россия командатыр бар. Сбордарда эн хаджар. Онна кене Россия то команда члены болуңда команда кайданы тон Паралимпиада призера боламба. Оны Павладе. Олен кене команда бар, он Нюр. Онна тон Россия ме билин андай дуга эме лидер. Онтан бу Олимпиада болу курдук тоқты тоқтилери. Ото бу аны вирустан хылтан болуму курдук боллабыта. Чабак хангырлы хонун манды кете. Японистар башы бериметтер денди. Бу гүчүң оробут тихидерлерде. Даже бери үс күнагаты Афинаттан оту бер битереди. Үс күнагаты дилер күнөтү. Онтан боланы бу бүгүнгү хонунун хитакка уже хар бактабыттар ди. Ото онда өссө бир туга ден даже болар түгенегер аны Россия спортсмендерин барларын качыкты жаллар де. Барларын болода. Легкоатлеттері дейді ровайдарға. Онтан Паралимпиадаға барларын су сборную келдерін мектеріне. Онна мен білеген кейси бол отырар. Икки допинг. Бұл чемпионат мира аспыта. Тепчік атлетика Дубайға. 2019 сылаққа. Онна кейлерге условията пул вада бар болықтақын. Пул дем бар дебілі. Электронно бартын отчету үзер. Вада пулугар турохтақын, онна өссі предсоревновательный, онна соревновательный допинг проба, икки допинг проба туттар бұл пулықтақын. Пауэрлифтердарға даже үш. Дие. Оны барытын толардыққына бейді, әйгін күріқтейге допускайдылар. Он тота хоқайны лыңдағыны қолыбыра чемпионат России Пойцемис какая онна бу келер чемпионат мираға эм вадаға хукумы. Эйин кимде билбет колобра. Уже кытылакын чемпионат мира бу паралимпийский күнүгө. Дие. Сеп. Ата бәң баган аңтугы Олимпиадаган болар боллагына барган булады. Кайдакты. Отто билген хахал сүйрүткө мен үйрөнөчүлөр биттен пока билген отто Паралимпиада кыттар Кимде боларын Олимпиаданы көрө барыкка багарган дуде. Көрө барыкым барым бар. Болар Олимпиаданы одак мен Паралимпиада барыкым барым. Барар боллака. Аны Паралимпиада болан бытынан Олимпиада болар, онтон бир неделе өран баран сразу Паралимпиада болар да. Паралимпиада болар. Ол жерде бир неделенен ди. Багарам беголлай. Болар бар букки. Сүрдө улакан опыт болар бәң. Тиен көрөнгүн даганы. На шөйдө. Мен Олимпиада баракын барабы не. Василий Благородный, герой нашего времени с огромным сердцем, такой добрый по глазам, видно, работу ведет колоссальную. Спасибо вам большое за это. Успехов вам. Мы поддержим 9. Ирина Бунар прямой эфирде бар кирер, көктөктү күттер, уйдалар егенде. Ирина Лохан мактал, баганага тейин. Бетоны вели жабыт. Балынец касылага төрөгөй, кас астагы. Балынец
Игиттен аға, даже ағуын 5-9 түйті была. Оскар Пикториустен кими бу? Оскар Писториус. Оскар Писториустен Олимпиадаға атаға оқи үрбіте де Лондонға. Онтон біле тугунере кергенин леренду каянду кайбы килбите. Южная Африка кейді. Интересно кебит. Ладно. Эти негативы кепсетимек. Тугу кепсигенде жек кергенин туганан караты кепсигенде. Кергенин жонун аймактарын бу төһөйлери бу мандык күрәктеге барагын келагын үлагар бу нар хүтереңин болу дип күрдүк. Онтон тухпут главное билбит оттон бәбит жек керген бит балады. Мин кергеним бу минлевин ойдан биле мин постоянно выездка барабын, хылга агыста минче барабын бахала. Спорт кухих барабын, подага барабын. Жебер элбэх байта бу күрәктеге неделинен хокпун. Үлелиги жабыт, еще анно кергенер вахан мактабын тирердебин. Атак Давид Усаулакпыт. Качагырты. Үс кыз. Оксе, үс кыргыттар да. Күтөттөлү таката анак болсу бат. Сеп. Туда хачуде. Еще бай кассети болду ди ханаты. Мана то раската. Тох баба просто бузум ту кассети ахтак битим бартны дасты. Пыгала. Онаты манан кассети битин тимтү болак битибасе. Бу көрәчүләргә бу бәяң туха яңгы онны бу адаптивный спорт хайдан багарырын тудан бәяң баганан туһунан тимиктөң деген. Бу сенен бәяң баганан Жоннор сенен бу тохтан эре толлон желергер олар бакка холобра бәлергер причина бул бакка бүгүн бу тегем эрде тагым эрде ден кая бакка спортунан жаркына нелерин багарабын. Оннан меха онор боло качтак жонда бу спортунан жаркына киндери премьер оңостон бага теме спорт залга баран жаркынан бага жоллугу тутуган жарктанын денин рабын. Мактал Василий эфир битигерге жыттабыккар үлагар үрдүк ситихилери жекеггенгер өрүз күн сыжая турдун онта барта кере үчүгей болдун ден. Ситихилери, улакан ситихилери багарабын. Мактал, барантер Максим эфирдерин үрбүкар мактал. Тагыстым. Кефсән, еще баты кефсәтин манна барастыннылар. Бу почти 2 час болнер кефсе пепит. Время билбек касты. Мен жаным уже өтөй бар биттер инде көрдүк. Жа, эссе бисе хәҗәп битвася. Мактал гәҗитабыккар. Да, Вася кефсән ифсән волота. Анча хәдда сүрдә улакан үленең оры хәҗәре бит. Осеннән адаптивный центрдан үләһеттере бу бу мандык олық специфичный үлі олары. Дөрөвена качакта жонды кетирилден бәләрен канып дөрөвеләрен үтне качактактарын учоттан туранган кинерге утары баран көмөрлөһөн каян колорати бир я дөрөбрагыга кастаганы движение икәләскәтән барага оны агалан төттүрү бере оны кастады бараянады оны мехүрә кәлияктарынады. Осыны устук багай үле бу Василете Басыдылыта бол батарата бүтүн бадачыны центрлете экенче онча сатан хагалабыт онны бачаңгы хижалар үрелере уже характаргар көстөр бу мастер спортта бастыкы уже итиләчеләктер онны төсө иники өсө даган иникеләктер денерене бит мен бу случайно бу теманы талбатагам адаптивный спортугунан үксүләре хакажыннары атын истен беләләр генә баран бире сихили чөдө билбәттер дия мен бу кеңе гата харыкпын багары биттәнең битен Василий Өсө да кепсетиягата, явно кепсетиягата. Она бы эфир битил. Это пока манан тимиктибит. Хин основной вопростары тибит ханамын. Тохтоттубут. То есть это ханны каханны мит интервью да багар уже блог устады ти хеджерин боло ди ханны адаптивный центрдерга. Она башы конкретно кепсех кахап. Адаптивный центрга
халаячыларын кытта, үлхеттерин кытта, тренердерин кытта, кайысхаларын кытта, онна тут объекттарын ен кытта көпсетек кайып. Хастын өстү түгел ханатан этебин, хастын эбетер өйүн билдебет точно. Анастасия Диодоровалын неме бәскә тахтахпын. Интервьюлык биттен көпсеппетим, аны кайып хорошо дебите. Аны бетер дүскә Москвага барабын дебите. Аны бардаганы билемерәкпин, аны көпсетек битебите. Аны Хасан багар сториска тахарым кимнин көпсетербин, багар өйүн болонсып Анастасиялын. Аны Инстаграмын көрәһә жарын. Шап, анан эфир биттимектенне баргытыгар барга мактал, эфирге бар бу кутугар, баргытыгар доробияны спорды таптан, аны спортынан жарыктанын.